Ikaze ndetse n'ibihe byiza aho uri hose. Ahangaha ni kuri Zoom TV. Nimba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe, hanyuma ubundi ujye ubona n'izindi gahunda zacu ziba zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero ndakubwira yuko Donald Trump wamaze kwemezwa ko ari we ugomba kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intsinzi ye yageze mu matwi ya bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, nabo bagaragaza imbamutima bamushimira ku bw'intsinzi ye no guhirwa, bamwifuriza imirimo myiza n'imikoranire n'ibihugu byabo. Bamwe muri abo bayobozi harimo nyakubahwa Perezida Paul Kagame wamwifurije imirimo myiza. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko u Rwanda n'Abanyarwanda bamushimira ku bw'iyo ntsinzi y'amateka. Agaragaza ko yiteguye gukorana na Trump mu nyungu z'ibihugu byombi, aho yagize ati niteguye gukorana namwe ku bw'inyungu z'ibihugu byombi mu myaka iri imbere. Ntabwo ari we wenyine kuko na Perezida wa Kenya William Ruto abinyujije nawe kuri X cyangwa se Twitter yavuze ko guverinoma ya Kenya no ku giti cye bamushimira kuba abaye perezida wa 47 wa Amerika. Yavuze ko intsinzi ye ari igihamya ko Abanyamerika azabasubiza icyizere mu cyerekezo gishya cy'ubuyobozi bwe. William Ruto yavuze ko Kenya yiteguye kugirana ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi, ishoramari, ikoranabuhanga no guhanga udushya, amahoro n'umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Ruto yavuze ko yaba Amerika na Kenya bazakomeza gushyira imbaraga mu mubano mwiza uhari. Ntabwo ari abo ngabo gusa kuko na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe yavuze ko guverinoma ya Tanzania nawe ku giti cye bashimira Donald Trump kubwo kongera gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagize ati niteguye gukorana namwe ngo dushyire imbaraga mu mubano w'ibihugu bya Tanzania na Amerika. Perezida w'u Burundi nawe Ndayishimiye Evariste ari mu bambere bashimiye Donald Trump ku bw'intsinzi y'amateka, nawe asaba ko ibihugu byombi umubano warushaho kuba mwiza. Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanditse kuri X ko Perezida Tshisekedi n'izina ry'abaturage ba Kongo yashimiye Donald Trump ku bw'intsinzi ye y'amateka, aho banditse ko umukuru w'igihugu yiteguye gukomeza gukorana n'uwatowe mushya mu kwagura ubufatanye hagati ya RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yiyamamaza yavuze ko yiteguye kongera gusubiza agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagabanya imisoro kandi agahangana n'ikibazo cy'abimukira. Perezida Trump atsinze amatora mu gihe isi ihanganye n'ibibazo by'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ndetse na Israel na Palestine.